su Milica i Nora, imaju puno posla. Koliko vidim, Subotica jeste u blagom vođstvu. 5,4 Subotica docenila. 5,8 Mija. Ali evo, ipak završavaju Grocom i gotovo. Kapiten Zaječara stiže sa korpom Miloš baca ove grobe. Bolje od Kikinge. Za sada je Zaječar nešto slabiji, ali devojke se ne daju. Vina, bravo za Sombor, ali rekord ipak nije oboren. Mi prelazimo na leteći vaterpolo, to je vaterpolo koji leti se. Alright, we're gonna sing it tonight, we're gonna party tonight. I've got a new back. Oh, like it, I do it like a drop. Oh, like a drop. Oh, like it, I do it like a drop. Sola, dva tima, samo se puca glavom i Boga mi sledeći na teren izlaze Sombor i Subotica. Kažu trener Subotice, veliki gospodin Dakić, 450 pojena. Želima koji se takmiče sa ove strane, ljudima iz Sombora imaju da kažu